tali munenda asura emo kwenda supermarket yemo iko bono gimpo kongete idore biombe gachirete iko bono tengo tunaja chibese alafu naende nabali na umeranira bakali mirimo bya serikali bakena tamiro kwa nabo abako complaining igere bya bamentu ebesa se salary osechi ekwende yaba reviewed ekero musara bo be reviewed na banacha kwanyoranga at least imbali somewhere lakini wane ba complaining musara ntu ana comment usene miaka irenga lakini iko batete bagendere kurushibesa ntu gwanja pi some of them so much na bakulirego bagote banga aisa comment umushara rero lia rusia ye 3% ntu ntobwati bakongora lakini nganeri umushara uri kawaida stereo na chiru pay as you are nerororo ebintu mbiro binge deductions nyinge ntu gwanchirana rero lioka amento umushara aina ragendera da sensi to ya Kenya abo igontroche kubatkana nogo tumunka kwa principal secretary sense meli ya head kubatkana mburu Josephine mburu ina roninga doctor Josephine mburu yoninga se principal secretary sense mo ya head Mate hali tubuate chi principal ibere. Yes. Tubuate tubuate medical services ino yonde naroro tam nero ringa sense meri ya medical services. Kindoje na kubatakana no wakusiko kwa Josephine Dr. Josephine Mburu ni gomraibu Ensakia ta monchoro au aba PS bono mba change tu ekarotoro chena oyo konyo warasa mangana correctional services. Yes, Mary Mthoni nero bono gochikwira libaga lia Josephine Mburu asa monchoro ya correct monchoro na correct wa sense mo ya principal secretaries ayibona nyegeiri chi ministry au bona sa kwira ni abantu the drawing board na bono iko bange mete no bono ko kwe transfer ojike no ndo chiko chinjiro ni mesa chi file cha uchiko chirigereria iko bono mpanye garetiwe keigo kero shabo bono bigane shabo yakoletwa kubatakana Mburu kero anyare de kago tomuinka kwa rasma na bono otigiu emeremo ayundo jina ragendreta sinsi to ya Kenya sara aba Kenya ani ensengima abantange 2.24 billion niyo ba gutumeka WhatsApp 2.24 billion nigo ba gutumeka billion billion nigo ba gutumeka WhatsApp ekero omoteneli WhatsApp mwetemba kitaba kamaji na Facebook no maide bono arobereri bina guikabanya mente features yete bono na bera ba kongo chukomanya sirio monta sense me WhatsApp mwetemba begete end to end bindu mbira kroka end to end ya yani mwete ensem ya WhatsApp gendere message yani ni ya una utomera ndio tunamalizana yani ero monta yoranya role buna gochibosi abo ise go direct gu lakini barata GB na boko ye turifu lakini ne batake to kobeke miroberio ya bene mugano ino ra sega setting kagerete tujiguri na bono ensenero bantu barange 480 million ba utumeka WhatsApp yoje Kenya tore abantu 50 million 32 utumeka WhatsApp barabake lakini ensenere 480 million ba utumeka WhatsApp iko bono WhatsApp ne takere ngenda to kobeke miroberio kwene ngaki amangana akoba siri ya WhatsApp privacy yao yeah, that's okay because a gadget is your property. It's your property. And itagete kugachira whatever is in here any information. Umuntu isoko nyora some ata hiyo ni makosa bado. Madeni ndo atakitu kwa mangana privacy data and privacy. By the way tomorrow mambi wakiri kara jitu musa hiyo na ndene lina kina gazenga kubona wachire kwa nyora na ebetenga igora Facebook yana go see WhatsApp. So WhatsApp so ni Gmail. Ukora soma SMS p baka okole. Bali ani professional that's what they do. Like no monto very professional. Kanyora information yo monta you either close it or you call them. Kwa WhatsApp ya ugai kwa Facebook tena ya kirogera because abokwe basira jigache. You have no business ne kwende yo monto. But for those not very unprofessionals na bakumyaka baranga ntango tuligeririga nakibakuri so that is for unprofessionals. Message ingana to so mabu ase WhatsApp enda ko bekemiro ngakwana kroku meta na genda ko bekemiro kwene kwina abantu mete ata call
ata call ya WhatsApp asira nyore no nyine kiombe kia banyanyimba mbali kwa nyora ona ndio ndo kuna mwakera na mwakora na iyo imeisha akisema end it's end to end iyo mmemalizana naye mmemalizana unless you allow somebody I legally WhatsApp and with your permission na lieta arete boko lakini ngiora ora montali gereli neva bono neva nje no emba fedista ingina nyakuri WhatsApp ya gose ingina nyakuri no nera ngira nyakuri maybe is using your phone gose nengo tumekali WhatsApp ostabo at bundles na bara gote inga ntumiro monte ekwende na ririkora anguri gitoro mugano yabo nororo nguchindo kunyorigereria asigaseti ya kwerende yigaseti ya net standard kwa itianda gote kwanza kiara nororo anda nyugura sense me ya WhatsApp burundo jena Krisco na Krisco nere then I need to hide your messages WhatsApp as you covered androjina WhatsApp ono ya lendre na ngochiere gukora emiroberio ya yukorachi message yao abantu mbaji soma ensenere nagotebia ensenere gaigotumeka 480 million people bakagotumeka asense the messaging hub ni yotumeka na 2.24 billion the trende nabwa de tegente kintu giri gikoro kuna end to end encryption eribone kwena kina monto ndetari konyora ense ya India. The highest number of users come from India as about by 487 million. Na banta bangisa no bagutumeka WhatsApp ere goromono imanjo mareria naragenda tokorakana imeyense imunetarinse ya Kenya imeyense boyo twasira sema Facebook toso ajo ngoto teviare toso ngoto teviare lakini drojina King Charles narobete gotara King Charles 3 narobete gotara rense ya Kenya ayana matuka maega yoko bekerwe guto abona ko bomoro 2 weeks ago 2 weeks ago ko bomoro is a king na romoroti ko bomoroti mugambi I think mugambi ono moroti bo ono mugambi yani ono moroti ya no moroti mugambi ne judge all right judges all right ni bono narobere gotarense ya Kenya ende ara tari dunda ya entangani na gachire no na boybuli baye lakini ndende bono orajire 4 times lakini bona goja bunne mo ero bona ne liya gatano but ne entangani kuna umurwo yes nechibara sali na rosi di sana obra ino biasara leadership is sweet, very sweet agora abantu bakurwanira kabisa baote anatiga tobe asibru mwanju baledo kware na senjera ya bene leo ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2023 ngakiristera kare kurudi nyumbani kutoka Japan agarorege kone sana alia agara kare winge mwako ya kare korrendo mosometi ndokubona noso monto ninzome mosubadi boli unless she's your wife yes akarote to momento turuchina someti wa kuruko sobo bona atagetekero kende amenta masomo she's the mother of your kids mobwate bitoki na atete ko mobwate bitoki na atete ko mentaga ndi degree osene diploma abwate you can do that because is your wife ayogo kwane sariro mosubadi kwaro kwa monto mani gosinje my wife I will abana bakwende skuru no bwate kabesa gake no mato bwansuwe jise mono bunayo mwaziri wise ya sensitivity bega umongena natete comment degree natete ko and masters you help her because is your property no mwakanete chombe mukao na bana mbaro lakini ulikuwa nyorire girlfriend ngaona teto mokonye they look so innocent until graduation riokogenda. That's when you see wonders. Badi ostera ngete nene na bale ngiga musajo ena semete ngo masomia lakini kala karikuira noroje kala karikuira nende na banto gomono but again it depends no monto yogo somena eba mukao na eba murugiogo ekiagera kera jira ali usen Japan usen China usen US intombiro ako ba adapt ni umwombe Mungu na baratigana na banaga ne chombe jiri chiyere taira napi usaira na ajabu na Stella so itategemea vile
vile amelelewa unangagiara vile ata value hiyo ndoa yenu onye ta value yetu ndoa yenu na tora bana batano still she can go Igo muntu raba itigo monti moriro torigire ti ai bana sadi tukiraria stena mo tena ai mundu mani no so mi omurugi obori omuiro mwaka ne giscrivis o ni ebinto o ni chiombe chinkoko omo some and finally me da banga ba frustrated ya banto bali baba somi ne bana baswati mbere ba somi apa sacha yes tina ya korralende lakini ai wate bire na bakare go somi aba saje Mwachi murienda wakusangana into nga will you do the same no so mimo a girlfriend so murugi ogo so murugi anyo kubwate bitoki biyo musaja na tete ko gendera na masomo can you do that embwege nikuo bobwate orakore boyo totomere ujumbe wekera SMS number SMS njira tikonya goja nara wandena leo mmema tusiwapate timetustoiranire bono timetustoirana sasa moyo mitandao lakini wanaenda kutuma SMS sino ase tenda rango ndole na bono bate na batrod asense meyo gade cheshwa wandena toiranire ase maete abonya badidi mambi mbara charara kuruoro lakini doje na tuasoiroro bona mogo sorro manji moriria motobwati wetera sense meyo bona ndo correcto korashia asi platform chetu na libara manyena tuasoire ikiagera neli tuara kana na lende sari mto biara turubana nini watu hawajajua bado kama tumerudi watata tushare kidogo wajue tumerudi hewani sense meyo ya Facebook huko manji moriria na mogo na kwairani roro na bogo totebina bono na kioro je binto bigendrede bia sumairi ande binto na bia sumairi wasinande mbi sumairi bona moto tumera uchumbe ino wetera se mutandao gabo Facebook tonyora Ndizi TV News Digital paiga sense moya YouTube na otonyora Ndizi TV News ntwanyo rwake esali yebinto bya burukanake lakini Joshua amerekebisha otemire sana oena girirende ne binto byonsi biranire yasekebiro no maite kebiro Kibiro yes on point lakini ukemaite kanyene Kibiro kiriba gupimira nyumba karaba go agacha antu getega yes I know kene round iga kama utwara ka sub point ya liga yes ne kibiro kibiro agi gorgoso no nege asege swali ni mizani ni mizani kibiro boli mizani igopima ne misani ubimenya ma lakini rinde ikebiro ngokero lieta ndire lakini ri achire kama tena abaso mutora yake Brighton ne Brighton ne reuse ne Brighton mete yeso no mwagacho renge na maite binde measurements bionsi na otete ro ete oyo bu bwata ngakoro No, toivorire majingo toita. Nero mwete kwa gacha. Nero mwete baka ase kebiro ana etamos. Iho ne lina kebiro karwa kebegire go wono mwete nyumba. Mata nkoko bekande kebiro. Straightness ina nkoko bekirande kebiro. None karo chikwe. Toti imajolinde lions. It is directly on point. Okay. Karo montago tena ko bekande kebiro is just trying arena no to boy merme oseno so asigete lakto te bana lende na boto tena toirende ase kebiro ase bono toirende ase straight line. That's what we mean. It don't mean that ina to ko beko kebiro so are you in a straight line mai te ke ko bimano ne to body montore na monto na ma tene lina kero monta akwa gacha monto ma da riu monto ta vegete kebiro igo ta batumegete kebiro batimbaro kono konya matabori abangi very straight a corner wata monto ene fundingie ikanto wate mafundo akiwa ndo takanto watu doina tuirenda se kebiro tuirende raini wetera sense meyo yemitanda se mambi yabana no to na Joshua utakorwa sense mene studio akwana kuna lende jibi jekara ndata ko chirose kio chirose ri chia sole asenjira engia kabisa mo nelio ginga ndabana mwenda to bwata rawanda kiria arogo Chris kwa sense me araganga na tena leo tu party mnaonekana picha lakini sauti hakuna abundi ri tangania te banga ndabana arogo Chris watonyorire utatume
SMS yako juu ya basi ngoma na yale ngiri tukire goro na nilitua kwanda mashabiki onsi pi atukumutaja bone juu ya basi tukire kwa beru yo kabere ekarona atajire aro Chris no kwa beru yo kabere ase list yeto na ina mashabiki tapana kosa ine juu ya basi korwa sense meli ya korwa sense meli ya bobasi ine jira ya bene chisho de bana magani wikire lakini magani toko chaka sense ya monenu suga ngo chaka tora mangana ito ye mujadala rere bare babere ngo jabala se studio gato jiguliria bangana ye kanisa libagari kanisa sa mangana ye school mete mentorship neta kera school litukuri goro liri na gote bati ibuna ekoti ya deviro na school masabatari uko banesa na mugwate pastor tora zikora simiza wana bango jabare bune klaji batotaina kya masabata ke ko kwa school gosubani batake deno muntu na kwenda catholic oiro mwana catholic una libagari aburire igo mwana mosomeri nyumba yuna ndo kwana mange na discipline ngiata ke ire koba asi school ayuna mange kera batene no ena mangana LGBTQ asoira school no abuchakera kondo jiguri na abageni bane studio batotebina nara liaro ntoma chikonyo rwako manjo mere kini kifika hiyo wakati tutaenda yara yande to kwana na arara sama magazeti na Josephine Mburu ko butwa na arara sama magazeti Nurdin Haji ko chorwa ko tigo NIS no arara sama magazeti oboge mabwa kongire no ora sama magazeti ono ayubado ni ile dokora elikap lakini dokora eli bagari abene ko bari gani asema mbia boniga asomoro beri bwensa kali tuko lia Jumatano ni siku ya Stella kurudi nyumbani bado hiyo tumete sio jiko begara tayari ukuje jiko kwa nyumbani akatamani aliye kikamba lakini akatamani aliye kikisii ikabidi aliye lugha ya mama ya Taita wana mtaita ole mtaita na yede wanawake wacha kuembarrass wanaume kama kweli mmekubaliana ukwelile school abasomirie tali rolyabo mube bono kwanyoro miyaga bwase university indo inachukulia mtu anakutafuta mpaka huko anakufanyia majambos na ntutagetigo tiga tenena imara onye tutagetiago somi liyo tagete agosomie tiga kugwestia abantu bande that's very wrong abasubati Stella ulifanya vibaya sana tusikae Stella ntoba Stella by the way ali disappoint sana mongwano nde omokorera tama aliuza mpaka kuku mpaka mbuzi kondo ng'ombe shamba miti mwanchu muligereria no way Stella atutaki tunapokumbuka hii tarehe tigeto inyolinga tigatoba bantabaya onye mwamwiro okori gintu saini mukatabo limo bwate ando tigare ko baboyo anya wachira meli ko mugaka dia wikare na lio kare korra banta bangao wewe rudi hapa peleka bibi yako msubati the same way ikabono Stella ina kumbukumbu kubwa sana asubugima abuga basacha usacha na yako siwezi fundisha mwanamke story ya Stella na yete kolina libaga tuange gosomi murungyo ikabono it's high time toba bantabaya titobwekana Stella na maine mwanchu muligereria atwakwareganire bene senjera ya bene ni lina medana ta kuira ase aje biro lakini yaratinu kwana gukwana ali amange mano agirende mederende njeno mosomi we bitawo bikere bitado ni kabade tabukiana na ta kora amanyang umosani oningo mwanju muri umosani oningo nturi mokoragira nere meza gose no uriyo kogote bisiri chae gose no uriyo kogote birende na ngakito gitego itomondo metomondo na babange tena ngakiba gukoro mondo gose na kiba nyako bogengi gose binto binde metendo mbiroro asense tomenyete pero binto biro bimbiro ebikone sana pagwa kumena no na banko rege taristera biega okora binto mbire bigo korekana bono ekana argonya korigireri metena oni gona kubodena opogimaningi what drive me drive ndirio kweya no siko go that's not drive na dirio kweya na ndirio mete bogima bwa kongire tunga gotenya ko study bono ekana aje te korarigeria mangana na aria sa library kane na nyorena umosani ngo korengana no yahodana umosani no uri oratebuna the answer masomo no bwe kinyamorero a friend is someone you can call at 8:3 am mede inza satsa botuko mambia
nando mete na chitoro chibwate te chirora kira niko te abari na chinse cha sense ya masabo na chingi ya sana maite bo bagani bana bago chimete na babasta ngo babonde na chinse chibwata mangana sana ya magaso ni bwa significance kete. A friend is someone you can call at 3 a.m. and say I'm in a jail to debe in Kisii police central police or then and he says don't worry I would be right there. And we don't have such friends. No wado musani ora bogoria simi saa 9. No way. Umeta banta bange ekerona ara kore study ekerona gukora amangana study simi gara bantu banyuma ine sara bona injina felista ina mbeche ngeni engeni nda 7 ngora irandege kwenye bwata usenye butole. Yes. Ikiana bora nyono muntu kwa kwake simi na bora mwana baraza. Time tu sina ngai ne reidi. That's true. Bono ngoranye butorole. Bona true friend doli ora kresimi kabisa satsa ya mambia abwa tesimi. Omotenga na ondega Kisii police station. Example ko sinyanjo ina abwa otena don't worry I will be there. Na surely he comes or she comes. Satise chuna liota chitora obarangeti alibiraligia ondona kasimi goko nyebwata iga onye nache no ne ara mwebuge ugo ikale kwaranye kanya kabisa. So we need such friends so wakiresi misatisa eli mambia Brighton na bwatirwe no ende Kisii Central Police Station amagoso na akora akinonde agote bito kumya ngo chande na ende surely aiche amanya kikere. That is the true friend. Lakini leo tanki wakora. Makoso kiwakora. Jinsi jibono mutuko. Karibu juaji wao. Karibu bwene wao. Na ukani likonyo maruna ntwatigane the marako babia. Ngai wacha ko bwatero. Akibono mambi te bano bora agichiko basambiri ga. Gojande. Ana modena a friend in need is a friend indeed. Is a friend indeed. Pama odeba iga. Ena kodete komanyana umosani oningo twarobokong. Yes. Ona watete komanya umusani oningo twara bokong chandika kabisa chandika na biro amanyina who is a true friend asole umeto monto na atakwa besa kina ro musani wako moyo it's nearly understandable kimo ndo utakwa besa na utakwa moyo yani bonere haruja chandika na ande bono umusani oyo nero gujikuira series kana lero sara chandika te move atande is that a true friend? They isn't friends. Ikubona kitoro ase yebirali to kwanana umusani wo ikomo manye eno ndiyo bwato bokongo. Ndiyo bwato bokongo na ndiyo kumanyana ono musani ono zali musani. And during that time iyeko konya you do away with the bunches of friends but baba got friends you do away with them because ekaro bwato bokongo no nyoro yomo oli owekirange. That is your friend. That is the person. So when I go keep, egere ko libaga, you do away with the rest ya baba kweruka your friends. Yes. Nanda basani mbare utake to manyesara mbaro bali ba kubaro asinge chobwa tebes. Yes. Osesa ali bwate ngente yani bago konya kakoro. Umete no bwate gali musana robono gosokyo ko bokali yani aro lakini ndio bwate gali. Ari than the rest baliska. Hono ndio tabwate gali tagoja. Yeah. Yani aro musani asinge nje ngento kiyo bwate. Osora musani sali obwate be osara aro musani esali mugwa kamushene esali aro musani yani esali ngento kete. Ndomano ukomanya na umusani onoro. Maito musani naro kwira senjero yobosiro. Mete no mbia pressure. So bwate besa aro tiganya anye misuse okoira gucha korondo koira gucha kunywa maru okoira atagete over drained quickly chiko era agutigana andali yo bwate nanyora no mobso yomo agante buna anari gitu ne kyombe kia anari gitu bwari murende ngakia maiga ngakie yeba kalire jibesa cash bakale jibesa cash bagachira bayo cash okubaruruga jibesa yako cash bona basani baye makubona kitatangyo jokora nyumba Omongi no le bano musari omongi no kare ngyo jokara nyumba mate ya enje na ndora turasiba bibiri turanyunya turali nyama ndora sambe nyama ni jao na yorose musari naro go Misiri go ikomanyo musani onorori umeto mondora ro rekora no ino musani asegasi lakini hata kidogo kobuta yeah sure no nando sia soro manju morelia ando sia soro mondora ro rekora musani lakini at the end of the day go egasi ke go gekora go sike go sarika yatakucheka
Metere ikasia no goseka. Musani mengo. Yeah. Yani akoro kisimba tigete amevalia ngozi ya kondoo lakini ni umba mwitu. Ni umba mwitu wengi sana. Amevalia ngozi ya kondoo type. Lakini arengera dime to monto bono igugo ngentera na tete kora te anda sama ngana yebiro oikumanyo mosani ono. Yeah. Nuri okoretera mangana korwalia bono kwa mwire no mosani. Mmeto monte kara okoretera mangana karurujina no mosani. Baada akitoa hapa anachukua hapa. Hata yako atachukua kwingine. Nande kabeke afsane kro monda tena ki kento kerto kora kora Kenya ga osensingi ma ote monto ka to tebionde. Omonto joga tebiri ngana kete ma gote to tebionde. Igende kingere dia realistic we. Yeah, it's not. Kwa sababu yametoa wapi nande ekera gote to tebionde. Igo ngiamine. Na igwana wade Sara tena kakito tebionde. Igwana wade Joshua to tebionde. Bono to tebionde at the end of the day lingane libono kao ili ujigero mondo usita yabeiro bosongo because Sara mwetero manjumure togo semia swemambia boniga umondo motangane kale dire information it's either distorted gose ebe kebwato bwansugete yani ate comment emo feed na kia konyerete na go noriga koira ego feed bono at the end of the day yabeiro bosongo no metenga we have false friends mbaro monto otagete okwanero bolimo so that you look bad in front of the rest yani anataka kufiti mpaka uonekane kweli wewe ni mbaya mbele ya watu ate the achieve God knows that they will achieve, but they must make sure you look bad before the people. Na ende maana kuarolekana that wrong in front of the people. Yale te picture nga nkwali ngibuna kwali, but now igole buna eresire, osibuna atebire. There are people who can speak a false igoro yao. Do you know that? Ni maide na kende naro. Hando montorago orago bekerero ne sunu mosanio. Yes. That's true. We'll get it, yeah. My tabanton batang a create to us a recato de Andrea Basan. In it do not much about Montora. That's factual. Montora Becquerel, your best friend. And back with Mosani or you in the cabs. Motorconia Banja nega, nere, Urago correct. Because narrow week, narrow might a serious. Narrow might an honor so we can die. Yeah, ndio anajua mpaka mahali unalala otisotaligote. Taligote. Hande bano kama akaro ngendera ka study kana kakego na rana no nyino mosanio na ba ukoibera. Bano nando koreresi. O dena ke ngoyo ja kukoibere bindo because asali omenyete mosanio saira se gojali na ba kurangeri na ke muntu aso mpaka nyomba. Abandamba munare dena no mosanio gojali. Ke muntu kumboso mpaka nyomba. Abako bori kende yonse ata ino ne sukali agende usinto kete umusanio igobono goika naondo mobisomo be no mobisomo sana na mai babwate mpake sana uranyore 2% na wara abasani abaya babwate genuine concerns asa magima abasani babo so we are bringing this asengencho we have to choose friends well. Twara abantu bago choose friends baba ira to the wrong direction. Omonto choko kogenga kapso dana lero tuika nyumba tuitaba kungu baito mpaka mwanyo marumu atinda wewe unaendea bibi yako uwachi kumwembora oliera igete mwaye no muremba kubika mambi kwanya mukabi mbeteiga ochikoligere mokoli anyora mbyali babere ne gesukiria dena toikora toika baiboli ero kura wake uni eni moine eri ago sunyida be wise asa bantu ko around them ala friend ndoche mwalimu Thomas bichira gotebanga 4 months ago ekera arwarete nigabwate contacts barenga 928 but finally iga delete chinamba agaikimia 5 abasani yeah wata bantu 928 ekera arwara akanyoranga nobody ekarurwarete nonya ntu asoma igoro ya former
governor Okiambo Ferdinand Waititu igateba ngariengi governor alikuwa na simu mingi, simu zilikuwa zinakuja, alikuwa anapiga simu mpaka president anashika, lakini saa hizi nobody, hakuna mtu anachukua simu. So it's the same case kia Thomas Michero mwalimu akote harualete ndi alijionea. Hii tunasema, anasema ni ukweli, na mseme zaidi kwa sababu onega what just 500 contacts awanda bonsipi alikubolitara awena oyitaga tokonya bona bantu bariko janonya gitari ko 50 tena wanajiba shughuli mingi na inde naroche gento gete tumesenkera se gitabu yeke umusani umuya kero ruarire tigachinya gitari yakorore because it's just for minutes. Taliyo chikomenya gitari ngero ngebwate ngeko bangetwara genda ugane a good friend comes to visit you when you are sick at the hospital because he is there for just minutes. Anakuja tu hata ukubali hospitali ayo wocho bona ki ngakiagendre ukuboli naona uli molendete ngakiagendre teraro bokire mbiya mono nyasaye na achambo konye then you go. You are not coming to stay forever. Anagaronyo montaru walire ozoru walite and you get your friends on the tayo chiro kora. That's a mistake. Ngebwata kirinde nta inyore beji lakini ngebwata na genda feast ya mondo ya gitari none kero arwalite jida gachinko kawororo ekiagera turko bageka ndojisara ndo barari kiche semesi sari ye birbito bikoendra jisome tumaikwana tosome jedre njoka jase mangana yejiga set tokore rot maikwali ne bagari baita semambi aboni kyara betigire nande baikira se studio. Yes, so enda sense miri mitandao usome 2-3 alafu ndio tuone itakuwa namna gani. Asante mbia mano mwanchu murigele no nyatua chaka wo chatunyurira senchira imitandao kulende ebinte binawo bikore bacha bya mwena like that kulende. Asante Joshua asokwane kyatuiranire Vansi Keri baba kurochinse macharungai account ya Kajiado na agenda tukutubwate wetera Facebook live mbia mono sana. Sheila Kemto kura Makongeni Jogo Road imeyomorobuli. Asante sana Thomas Bichira mbia mono awateba good morning my great people kabeka alama yo bwanchani abo awateba kurwage komo niriko lilia meroka na otuli imeyomorobuli. Salimia my wife Fanis Nyanchama, my daughter Shanice Mora ameenda shule na Alan Achoka. Ala ni rako novali nyumba na mama. Asante sana mwalimu Thomas Michira. Kale ni kwamboka whatever watching live from Nairobi. Mbia mono sana mukoe kebiro ndiri kwa bolinga ntole kebiro Thomas Michira totevirenga tole kebiro igora. Asante Vansi Kerry na aroli kwa kwanira mashabiki whatever ngarungai as usual getting you loud and clear. Good morning Sarah Brighton, high five to Mama Eunice Kemto, my daughter Shanice Mora, Elvin mamake Sheila Motangi, Malaika Wech Radio Amenya Basweti, Sailorian Ann, Nzumi Kraidro, Mahewa Sweet Banana, Feifeo, Josephat Omega, a password, Yule Moja, Entuga Cyrus Ondie, Kimweresa, Eroniki Sagini, Diodi Manyensa, Nyangaresi Edna, Edwin Somoni Ongaga, and all Ensakia fans without forgetting Joshua Hapo Studio. Have a blessed day. Mbiamono sana. Teresa Kemto onelishabikira itonera kurwa se county ya Murang'a na agende tukutubwate wetera senchira ya online. Tunashukuru sana baba Teresa. Dolphin Mora agoteba good morning alama yo bwanchani abo agoteba ngasara Brighton and Joshua. Today let's thank God for the gift of life for today and good healthy. I am happy nimewaona. Nilikuwa nimetoka online, kwangu si vizuri kuelimisha mtu. Okay. Kwangu sio vizuri kuelimisha mtu because right you Stella because wengi wanamalizia kuachana during kuachana hasa kwa wanawake, so hacha kila mtu aelimishwe na wazazi wao because they have a responsibility. Thank you and have a nice day. Biamano baba sekrengereli kiao. Daktari Henry Choki, Kuroitivo City, Kisii County, Nico tuned. Thomas Saboke, all the way from Dagoret South, Nairobi. Let me wish my members, Jacqueline Machoka, Kurwa Kisii School, Gladwell Namorodre, na Flavia Kerubo. Happy Kids Junior Academy. Happy Wednesday morning. Mwalimu niliateba delete tia vantu koro 928 mpaka 500 na agotebi yo
Eronic Sagini amesema ako ndani agotebi Vansi Keri mbia mwana soko mutumira maiga. Ocharo William agoteba listening and watching from Sensi Kisii. Yuni yule moja nashukuru Vansi Keri asoko mutumira maiga. Nere na tuwaziti kurwa diaspora gali agoteba morning Sara na Brighton. Ndochanga na chechi na achiminyokiria sobwango. Egere na litora kuli bwango. Ewe sana. Nara watebana no alimi yomoroberio kabisa jani some 1 2 3. Watebana good morning Brighton Sara na Joshua. God is good all the time. Let us praise him. Wednesday 17th with our lot of activities. We believe all will be gospel. Arugo crazy. Where it is not easy Gusii gosomia omwanjioye Stera alileta haibu enene asogoja no mwana buomo Japanese. Omosani mono no mwanji obande you will never know their hearts. Stera alileta haibu enene Stera ngabila kiale. Lakini hataki kwenda kwa ukabila lakini walienda na tena ilibidi nilie Kitaita lugha ya mama oyere no mutaito renge lugha ya mama yo no mutaito renge lakini Stera Stella mundo gini ora ainda wa Gusii nawara Evans Mbaka Evans Juma Mbaka asante. Good morning Mwanyagetinge wakiri vya watching you live from Doha Qatar. Ujumbe agoteva kazi tufanye kwa bidii. Safi tufanye kazi kwa bidii. Biasan tumnyo kasi nsema ya magaset songereli aralia bekiroro aberatato asiji headline mono Kerdronya jida kaisa no to so asomro berioli bu education Wednesday. Tetura myoka sense memo gasetu konde genda utomba ujumbe au majumuri to tenga kyoto bwa denga yore na denga kwenda da kubwa tumro beri bu Ensakia bono mambikerenga kyomro beri no okorosera litukuriao tuachaka naye mpaka nyisa isato igatoma otebe na bono esokie kirindo kiao otaka gasa kukazuko tigera gakeigo mete to tano mugazo kujakira saa 1 mpaka saa 4 abo ali mugazo bwa de vitamin D enchangere ngia sana gwetani abo ojenji bona abo ogokororera nando mete mugazo cho so study mugazo mugazo turgo twaga direct unaja lazy judo unachapa chini ndio unatugonga unajuanga hivi Unajua so mangana asani. Uisuko waka direct hapo tena lakini inajapanga chini ndio inatupea because direct igana vera go sambe kabisa. Na rayo yagenda koba ime ya umroberu bu Ensakia asoko nyorana naba saba tingu usebeno naba basaenda baroke. Ona basa Joshua uta na Saron tita njirinde na rali byagake no Chingongo. Not youth. Sawa ona badene garoko nyorana na banyangongo Joshua uta nero koba maga ye kamera ne ko burukani menyonchalia kwene kibine mariogine jibjago jera senjera ben naintukurwa maiga ya bere bino botambe nje tinda chenjire tariane Brighton na Sara timedu so chenjire tinda chenje Sara nyarangion tita bia sana tuenda sensemo ye magaset ni gomba de gaset ya The Standard na Nchengatwara Daily Nation ase gaset yentanga ni gemorga dena Ruto is new spy master o yibono nere rutanyarere kagojora o iningo o ndi bibi nudina achi o yibono ekorakana ni galenge insider ase borai boli bueta bwajubiri kulende ni gobono morai wenze Dr. William Rutanyade akomo nominate kusikomo jora ujikoba sikwembegerikia National Intelligence Service ajikomo repress osaji kweli baga dia Philip Kameru o ibono kogenda ase retire magaga yogo savu chintunde ibere ebo igo ase beche yentanga ni nemurga degoro ya KEMSA mes ekeromori kibega city akakora de getoko gene special report kwanda igoro ali akorekanete ase ikombegeria KEMSA egikire the Dr. Josephine Mburu gotomuka bono akabutwa emeremo ase bona monjeri yanyare ka gokorwa ase ewisare yo bochenu boigase kyombekyo ogia KEMSA amori kibega city namurekerete gosena mo tega igo moswati the cabinet secretary Susan Nyako na kumincha kero nere ba kwanda mangana igoro ya herit kero ngo kartuta katoko ko jibosi yake
kamati ya Senate igoro yobo chenu iye korawa no senator be county ya Uasin Gishu nere oyo korguna Jackson Mandago oni gori tukure goro bari ngase county ya Figa kurigiria mangana kurigiria yobo korari wijengta Levaro Hospital edituko dia Mambia Aramisi nigo garte bara base county ya Nyamira bari rinya gitari ya Nyamira bagori tukure chuma nigo bara base county ya Kisii bari yobo korari winya gitari ya Kisii tujinga Levaro Hospital edituko rero ngagete bara base county ya Kisumu ina semeri yobo chenu ekaro kamati ya Senate yagenda kuriria nsemo yobo chenu ina direta isari ya mangana yobo chenu ali kirasi gaseti ya The Standard boigo nindo chena igoro yebango Raila nigo nande akari ko Ensakia ko Battlefront yani Raila nande nigo arachukwe Ensakia akwande igoro ye tax eyo egendete komiga aba Kenya Ruto shakes up BS yani Ruto nigo bona akorata monjori ase abali kibapo tambe asiwisara ao ekerobono akare Dr. Mburu anyari libagari anyari liko nande namargadena mebere negendete kurushwa sense Mary ya Shakahora ekero bari bakokonya aso retrieve mebere bagwa kanwe 1000 emiremere bakora they are being paid 1000 asiri tuko gaidengera rituko members and bad day ko retrieve mebere aria ekere mebere egendete amangana makongwari ega sentinde kisana yakorwa honorable na rori kirase gaseti ya The Standard beji eri ya akianda sara korwa sense mayane aindo jinaro airoborito asiga seti ya The Standard beji entangani biamano sana watemire asobwangu asante sana David Mbuna whatever happy Wednesday Sarah and Brighton Ndizi TV tosha healthy yourself with a healthy multidynamic Kisii asante sana David Chita asokwenekia nora munaintwe asense yabano mambia tindi kumweba ani pichot nera goteba tuko pamoja asobwangu tigamnyoke ase gazeti ya Daily Nation ndorengana raria ya iroburito korwa ase page ya mutu ndocengengane ne kyombekerio ko enana mariogo kemsa bunana kigia kanete chifam inye chimilioni 870 chimilioni 553 nebere asobwangu ina rush osibata chetiko wa account for Omurikibe gazeti na murigete chifamu echinye gati yabone famu ya Lamiwela Holdings amwanya nakoro kwa James Njuguna Kuria oyu akanetu 90 million baigo James Kipketer Chelulei korwa shop and buy co-owner oyu akanetu 498.7 million company endene ya Midlife Biologicals Limited asomwanya nakoro kwa Mishra Palafi oyu akanetu 110 million ne company ene ya Irene Chemtairop oyu wate company ya Paisipa Tomaline nero akanetu 4.5 million bunenjire moyo kugore bifa biri byare gokorwa osibiyare gokonya asogotanga okwambukirwa kubinyinyi bya COVID-19 bintu buna personal protective equipments PPEs amone bintu binde kurende korengana no muri kibega zeti ngagoteba chi company kinye nigo chiakane to 870 million yuere mamincha noko gania gose yuere mamincha neri chike kiagera na matuko make ekeroba chole bonene bware uchiko koleka bwa 2022 matinyo gatano na gatatu nabwo somera yo Nairobi litokegima ase page ya kane ne page ya gatano se gazeti ya Daily Nation baigwa monchero na kole tulitkuligora sabaliki babo tamba ase chuwizara au ekeroba ndo chumo swati Estangero oyolenge asensema ya performance management bona ile tuwika asensema ya correctional services ekreire telibagari aye Mary Mudoni o yoboiguire tu asensema ya public health Peter Kiplagat Tum nigo konyari medical services kolende nigaire tu wika asensema ye chigosoli go se sports Jonathan Mweke oyokonyole sports nigaire tu asensema ya livestock Efantus Kimani nigo alenge asensema ya forestry korende nigaire tu asensema ya irrigation Hari Kimtai oyole konye livestock nigaire tu mangana medical services Gitonga Mugambi akarusi wa korwa irrigation akairogo chia forestry Mary Mudhoni bunatuateva korwa correctional services to public health Faith Njeri Harrison nominated PS performance management unigali nominated baigo Raila Odinga mangana siasa bona keroto kuchwenyora sepeje gatano na kabere nili mulikeretenga there was no handshake talk Raila says of a chance
meeting with the president mbarorekana baumiranira samatanga anya gusirumo ngina mama Mukame Kimathi ande bakaumirana Chigosoria segetigia Kasarani Nairobi otebire ngandi chekiana kwa bago kwana nikolino gwa kawaida erinagendrete kugase serikali ande bano otebire engana ya financial bill 2023 taligo chako yamwe sononye onye ruto taligo chigotigana ironi gago chako mobilize aba Kenya bonsi berwa nerere asogo kopinga osokwamereria enganeyo boigo enganende irobolito neri ya Norden Haji wono obeire nominated ngago chako replace Major General retired Philip Kameru as ekiombekia National Intelligence Services buna omo Director General igongo cyari kurwase abisi yobosoli obonene enene ya serikali timedingo guchikwira libagali ya yere ase tumanyo cya sabatukare bosyo tumanyo cya sabatukare bosyo Philip Kameru konyokorire mirimo ase ekyombeekyo ochakira umwaka 2014 ekini chintunda ibere buno yo mintaki beka Dr. Ruto atabirengo chibale kwene kiangana ki smooth transition egochi agokoreka ndochingana rayo airobolita se gazeti ya Daily Nation kolende na mange enyorere egazeti ya Daily Nation egere bwesomere ayo muna yanda mange buya sano manyo muri bono na gonyore gazeti ya The Standard, Daily Nation, The People Daily elioragani konyora na nderi bwanjetu mete kirumonto na je style yae ngaki gazeti kobeka mangana one nyore ndu twagochuteria rali are ase bichintangani saliye biro dogochko endra ase mambi ya boniga ebone tochikwenda sense meri ya bagani baito ekarutina cyana kigida ekemeronge tato na isano korengana ne simiane Ensaya mutimedi yao medina na bokonyora na chida ekemeronge tato na inye umeto montante beti buna ekerogo tebi monto buna onyora saa 11 umete already kerago de asinara ile saa 11 Bueno, we go back here for the monto na is it African time, American time, Asian time, go saying yogo monte. Central African time. Central African time. Or East African time. Matena go the bin enso mete kwenda. It's going clockwise. And then the clockwise, you got this asiriere, was saving to be a trooper. Asante sana. That's why I told you that Tina, onyensa kero city, is a terkuria is asiriere. Take realize. Ngete yarani giyoten. Inasimama sasa wewe na kujigurira nyasi. Umaite inagojigurira nyasi alia. Panyana ke insirder go sukama nari go jenji lakini nje jaje technology ni salia abantu abeko gwana ina lisa siri ko era ligo. Joshua uta dema zina de story ye. Na bori monto yo mana sangapi. Ko rinsa ya rugitega. Uri akamodeji za jingao. Na base tienze ichi za jiruria moded kumbe akamwanyi za Gregoris na kinjikwe kaine uri akamadena sangapi uri akamadena ya ejire kono tore nduto yapena pone ile saa 1 ile saa 1:39 akamadena saa 2:30 uri akamadena saa 2:30 ayo uri akamwira ni maiga bono akamadena akamwira ni maiga saa 1:15 akamadena abantu joden akaen 38 minutes maiga bono ya gazeti ensa yae yona boko nyorwe meremo esari monta kungaini go wikobe kafuno ne chinsa tazo dotena time management to jaba kana baito bono ba ko time management that's good meta karo ore ndete biro bya obya ngwe bango na dia arabia do nyise 24 hours ona boko jirobeli okore gasito bentu ade buna chako oyigore ke banda kiao okore gento gete jinso go study jinso go saba meta ndiro konyorana otabwatiza cyosaba meta ndo bari otabwatiza cyosaba monta gusaba riri ari in trouble kedekira kero kini ngenda de ko study nande ngama yako garo mete njiko korande study jano manyete okonyora na kero to kwandika kanisa kero to bwate mechando lakini ukipata kazi you don't ukipata kazi watu hawaendangi kanisa you don't kwa nyoro monta akachira masabo osaba saa 10 nini lakini kara nyore merem ahendi Ose you pray for something and God what promise yesu nga wakonge gente kwa mweba yinkoru getande kenge gitari yinkoru botako wembe ningwa kaneta isi yao ninga kanesa daka boronge na Mungu ujibu ile maombi after work come out of that situation
toko inyora kende mutawa tiri wasabete korati ani changande kanisa we intend to forget when we are out of danger maine time dingi gekogera lakini ande ngare ikerobona ko wenda gochi mo study ode bona umuntu yo kurike mirimo no gwasabire nyasaye okoire mirimo digo mondo ya mayana e character ya mapema no mo kristo go se gwasabire nyasaye ko mirimo because yo madebe na njeno mo ezidie osenje no mo PhD osenje no mo rudre tiga manyana naye abgati njingo ndikore titukura juma most indigas titukura juma bir tindo karagas ko na rwa kranya sai nda mayana na jinsa kete ko nda na njina jigosaba that's right lakini to bana ugoja gwakira ngaki mondo yako mai ta gwali no mo ezdio mo katoliko rudre ni libeke asema tengo likatore ase civiaria atema tengo likatore Christian lakini mondo manya kolika baga ni umaete kuna mtu andika baga ntukorera kuna mtu hakuna mtu asante sana David Chita ngwanelia abantu ba Ever Health Multidynamic International Limited kwani muswati ukoro kwa Nora mwamaiga mange na ende nabaga neire maya asemero bulyo ya inomo bwatekera lituko mbia mwana bonde tukorera basese meyende gwera tora sese meri yechami eturira biratato inero distribe bwansusi ayabano ngo skole tumirane rero no I sit right there I will sit like there but ko program ayanda manya kubwati nyagitari nenganyete akirende ayo nyasaye ngo mugubwira romongina ngubwenale to enda sinze ministry Joshua akasi kwako okora bine michende korekera bagani baitu bagoso assist studio asemambi ya aboniga biga sine ya Joshua bana Ndizi TV Obwansu Gusii Gusii Urban Blast Omugaso obona Turi gucika babuna butambe